Mas Anam Togir, guys. Guys, halo guys. Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik guys. Segar guys hari ini. Wah, semangat guys sekarang guys. Nanti pesta guys. Oh. Acual berat bila kita pulang. Karano acual berat lo kita bersamaan. Oh, jual beras. Kentang. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Nagemas Bang Jago.
Rekeng buka dulu, rekeng dulu. Rekeng buka aja. Kotak boy pet. Gulung tambah gulung yo. Lah mata nareng udah lareng. Ini guys. Oh, emang. Daniel meni Dapat konten. Langan seban. Kembang nih araw ka mo lamun tayo kanina. Buka sa tuya. Apa ben? Papura drinking ka ba? Meni nya. Iya ya. Araw ka mo lo kanina. Mana guys? Ada selopet. Mana guys? Kenapa? Ya, eromas. Ini nang riset si Romo nang warang di luar na. Eromas. Rumah di Timbun na? Ha? Rumah di Timbun, bukan? Halo. Bukan. Udah Ambon. Orang dagat juga cok jangan kuning. Wah, dia beban berdiri mah kau. Nang riset dong jong ya. Dan narik dong. Tak tadi sa. Mo cina ba mo desa jong. Cata bang desa nang nang. Awan jangan cina sedih kok jiga. Cina na itabong ni cakap pina bang sabi di udik. Kan iya. Paguli. Cocot ya.